Muchuchisi advocate George Baloyi u endle xikombelo xa leswaku Moonsamy Gqwetha ra Kelly Khumalo a hlongoriwa ekhoto tanihi leswi Khumalo a nga languteriwa ku ta nyika vumbhoni nkarhi lowu taka tanihi mbhoni ya mfumo. Khumalo a ri xiphemu xa vanhu lava a va ri kona madyambu lawa ku nga baleseriwa no dlawa Senzo Meyiwa ekaya ra mhani wa yena eFosloras hi 2014. Moonsamy u hlamusele ku ri nandzu lowu wu le ku haxiweni thwi eka swiyenge swo hambanahambana swa mahungu. Hambi switetano muavanyisi Chipfiwa Mahumela u ri khoto yi ta teka xiboho mayelana na mhaka leyi endzhaku loko Khumalo a nyike vumbhoni. We have now come to an understanding which you don't seem to be vehemently opposed to, that for the sake of the purity of the process and in particular the evidence in this case, you will excuse us from the courtroom. As to what you do when you are outside, it's not in our terrain. Mbhoni yo sungula Sergeant Thabo Musiya loyi a nga na 16 wa malembe a tirha eka forensic exiphoriseni u fike ekaya ra mhani wa Kelly laha mhangu yi nga humelela kona exikarhi ka vusiku laha a nga fika a teka swifaniso. Musiya u hlamusele khoto hi swifaniso swa yena swa vusiku lebyi ku nga dlayiwa Meyiwa. I then protected and secured some visible evidence found on the kitchen floor, which was a bullet jacket, a black white scotch hat, and a walking stick. I processed the scene for photography and forensic investigation. Musiya uri isha mundzuku u tlhelele endhawini leyi mhangu yi nga humelela kona laha a heleketiwe hi xipano xa maphorisa. As we were investigating, then we followed the movement of the bullet, which was the bullet hole which was at the back of the door, kitchen door. We traced the movement of the bullet and managed to find the bullet on the kitchen top of the kitchen unit. Vona va ntlhanu va langutana na nandzu wo dlaya xinyeletana xa Bafana Bafana tlhelo Mgqwetha Orlando Pirates Senzo Meyiwa.